Manipur State Legal Services Authority के मीडियम मखादा District Legal Services Authority थौबालना Chief Medical Officer थौबाल का पुन्ना खुसमनदुना Observance of World Human Rights Day की सरुकमोइना District Legal Services Authority थौबाल खंगाबोक का नगना लेबा बस स्टैंड अमदी District Hospital थौबाल खंगाबोक की कैंपस असिदा Legal Help Desk हांगदुना हंदक सही की ओइना Human Rights Our Everyday Essentials हाइबा Team masida Malem pumbada pangthokhre Observance of World Human Rights Day pangthokhre ngasi ayuk pung 10 dagi hoduna famkiba Legal Help Desk asina District Legal Services Authority na paikhatliba thabak thorom sing maruina lemna ain gi tengbang leiraba miyamda fanghalliba awareness kaya pangthoktuna miyambu wakhal tahannaba lokhatliba thabak sing amadi Manipur Victim Compensation Scheme Motor Accident Case ka mari lenaba pamphleting yenthoki amadi Help Desk asida mathau tawriba PLB shingna hospital amadi bus station da lakeba miyamda wakal tahanduna miyoibagi hak phangnaba thodang kaya su khanganki loinana District Legal Services Authority thobalgi Secretary Srimati Ketrimayum Maita Devi Dr. Y Nokul Singh CMO Thobal Dr. Rohini Kumar Singh Medical Superintendent Thobal District Hospital Thobal Khangabok amadi atwi atai officials sing so Help Desk Singh Ashida Chatuna Yingsinki